Ya uyabona i-lockdown le imfundiso okuningi la emaflatin lapha esihlala khona. Kambe umuntu angathenga ilofu yesinku umuntu ayithenge enikeze umntwana uthiwa adlalise. Umntwana edlalisa ilofu leyani ephushe ngena kimi ekhetheni. Shwa kambe abantu bakithi ibuntu bonobo. Hayi khona even kuthiwa mbelisele lisebenza bafowethu. Akusho ukuthi umuntu ngaze ilofu twadlalisa imoto yakho ungaso kungene ngapha umntwana sokukhala. Ngiyamuza usisilwane enshiyala lapha ekhetheni uthi khona ukhangela amatsotsi uzayijeka imoto. Ucabanga ukuthi mina ngathatha umntwana isingo. Kodwa abantu bakithi uyabona kungaphela nje konke nokumfundisa ufundo. Into engifundile lapha umuntu ungcono mbe azihambela ehlala ekhaya ngoba umntana babamkhuza amfundisa umthetho. Yabo every time bengathi bayemashop umntwana somela ukuthi alethe evidence kimi. Ukutshona ngihlezi i-lockdown kuzadlula abantu bakithi. Lokhu ngiyakwazi ukuthi kuzadlula. But yona lento yenzakala emaflatini kona apha eHebrew la sihlala khona so akuzayo kumphathe kunjisa ubuhlungu. Kunjisa ubuhlungu and umuntu akana ukuthi ukufika le lofu yana kwabe kuyihlephuni. Yabona sesokubuyela ngaleso kuthiwa khona kathi imoto yakho sithola accident yini behleka. Uvele kuhlekwa mina ukuthi kuthiwa ngilela ngangela singo. Asompilo liyana makunje somuntu abantu bancedisana. Akusela need ukuthi kuthiwa kumbono ule mali lokala mali. Asompilo liyana engaphilwa ngabantu. Sure yabona into le liyenza abantu bakithi ngiyalitshela asompilo le. Ayi nguboni le mboni imhlolo mina. Hayi